بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan hakam Islam, Alhamdulillah. Yari kami waktu ini ibansin pindu ako Sheikh Alim Nading kalau mainu-inu kamu in waktu ini bukun kawiaksahan namin biya mga pagbabakbakan na to sa wabin waktu namo kawiaksahan long ta amoy in malamisnin sumakawa habihayaon long ta nainang siya malam Jumaat na in kabunalan niya in pakaradyaan na to masira in programa na to amura in paay na tadhabon wala da siya napinda amuin laong ta pangasubusin Allah Ta'ala kato niyo in subay na to masambag sin sa rayaw-rayaw ini sasambakan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagkakita iya subo bang harap na to napakain na tanto sadya subay na to harap naman to kaniya hauno pakaradyaan dahil naman hakabuhi na to subay na to harap da kaniya na labi luba na to bang kita niyo ini abutan na sin manahot mabaya kita ibandi harap na to naman to kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan in kita makabing madto kaniya halawom ini kug ibang kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala tumay makato taniyo supaya madawhat na to iniangan angan na to pakarayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari hatungod sinya to napindain waktu bukon sadya kami in biya mga napinda imbunal niya pasal sin kahalan sin mga kaulamaan na to, kakuruhan na to, na matao di hamparo pa kaniya. Aw niyo ulinan markads, aw niyo ulinan nini muassasa, aw niyo ulinan mahad, hati niya in mga programa pa kaniya yan, magkapinda-pinda in mga kahalan. Nasobed to, subay na to, dahil sa pabatukon madto pa amuin waktu biya mga mahal ka hikarihil nila kato dahil di haamin programa na to insyaallah. Naman jari in kami ni long taiwan simpindua ko sa Alim Nading in kami ni mapatiag. Hawno hadya imbiya mga hikatanam si mga kataw-tay manghuran na inya to hirihil namo misanin waktu namo insyaallah subhanahu wa ta'ala na sobed to napinda in waktu namo paamoy in bihaon. Malam Jumaat insyaallah ta'ala inya to katantan ini wayrong dato lang tapiag bidaan niya in adlawan sumakawa in program na to masira insyaallah amoy in ini amura in programa bakas tiag naan namo insyaallah subhanahu wa ta'ala na tungod si mga kakuruhan na to haamoy parsukuan nila pakaniya wala na po namo pa inibiya mga na ini ano ba ini napahantap tuod marayaw in parsukuan sinhambuk-pahambuk dengan mga kataw-tay manghuran masi-masi namo piya aamo sa sumakawa in sila ini yari rakato tanim katan insyaallah subhanahu wa ta'ala sabiya na sinagi ko in programa na to ini bukod ini piag isa-isahan sadya sin ini ni Daul Islam ini piag saw-sawhan sin katantaan hay siyusiyo imabaya humampit sin amoy in karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na mga sila nagdarasin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya sila yadto makapahampit dahil mga ini ilmu kaya ini ingatan nila amo ating pagtawakon lang niya jakat sin ilmu amo nain hipasampay mo imaanan niya bang kori magpasampay way ko nakajakat na hati niya di magbunga inamuin ilmu di aramo yadto sabi ilmo, doon siya magbunga, bang siya hikapasampay, hikapasaplag. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, inamoy in studio na to ini, amoy ini pagpasampayan sing katantan, amoy in nangako, di mutas dahil hapang hindo sing Quran,
iwan di mutas dayong haamin pamando simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na manjari hawak to bihaon lang ta in mga modo na mo ito wala nang paggabi mga na ini na-arrange marayaw at napapatok man to pa amin ini marayaw so sumakawa hawak to ini biya mga magpatumtum na hadya kita niyo kato taniyo na katantan sin mapatot na to halian dahil ha mga kakahinang amon di na to manjari lang ta ini dukdukan doon hinangon sa babkarna hambok dahil ha mga ini mapatot na to halian di mahinang sin kita niyo. Iban na si mga anak apo na to mahuli rin kato taniyo sabab na imbunal niya in mga kataan biya nagjato ini dahil nga panagnaanid to sampay pabihaon naggukusaw naman yung mga kakahinang batal masin naman iaayupot si mga kaiwanan. Correct. Naampayin mga yadto katantan biya ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyo-siyo in nini himinang sinami in kalisuan niya dahil nga panagnaan pa yadto na inyad to katantan makananamda siya sin amoy in tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in tungbas di nila kabayaan bihan kumugdan kanila sa sumakaway atat kala hialgaan nila in hinangyad to na hirol kanila hirol sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila iwan mulka atin niya mulka kanila hadlaw gana ini katan laungta bang diha ini ini ha dunya at iniya sukna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sukna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo nin la'na pagyanon. La'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa in la'nat muna dahil nga mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin sukna gumawa dahil hasimod sinambuk tao. Ini sukna yad to kabtangan namin sukna labing dahil sukna ini at ini pag yanong suklay ni pamungmong ba? Pasal laway ring hapagdukal bihan, astul. Nari mabayin Allah Ta'ala sinamin mahinangin niya. So maksud niya, hangkan niya pa panjari imano siya supaya makaakad hapamando kabayaan niya. Hangkan na siya magpararasul supaya di magtungga kaliin panghati singkatan. Sarta singkakahinang magsamasibo. Pasal sinambok da ini pamando. Ini diara sinamin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may ta ini lang ta ini naaw ning pagsulang manulang. Sabab sin, aw nini akaron sin tao kabayaan niya bihan. At tawa kabayaan sinamin mga nakauna rin kanila, masin naman yadto iaayupot nila iurol. Ha? Naman yadto yung biya mga kuan. Naman jari, dahil nga mga pagbisarahan tamisan ini biya mga ini pasamuton na sa jabihan in mga yadto lang ta. Aon dahil nga mga biyita doon na ini ini pangadjian lang ta al-mal'unu na fil Quran al-Karim. Dahil nga mga siyuknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala diha babaw sin gumini amin yan nakalukis salam sin Quran at ini siyusuknaan diha dunya ini iban mulka sin Allah ta'ala kanila ini masi dimarakan hay siyo ini himinang sin yadto katantaan. Bang sila rin makapagtawat di makausos magtawat, ando kaylo, di nila madaw kating kasanangan nila. Amad din ano niya. Na manjari, aun dahin ha mga masabot na mo, amoy in laung ta, siyusoknaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam sin Quran, 7 taod niya. 7 taod. Amo na inin inaan, singkatan ini panglaanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ini bangsaw pa, masinguran sin ini umat, labi-labi na umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamahuli ini waktu. Sebab di majato na ini inamoy ini pang ini sukna sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Den di hababaw singgum ini. Salta kana naman nila na inlaanat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana. Sabab yung mga kakahinang, biyabay ta kato sin Quran, biyabay kita kato sin sunnah. Na ini lianat sin Allah ta'ala halam sin Quran, aun 7. Adapun imbiyay ta doon halam sin sunnah, hadis as-syarif, ini mga labi ka numan in taon niya, baya-baya mga kapituan biha. Sumabanos ka tuman. In banos bang inasun natin niya, in sunnah yaon biya mga naglilay hambuk pahambuok. Hasupaya maluhay ayaran sin umat Islam. Sabab mga hinang siwi-siwi bihan, panganal niya lang na werasan halka. Sa kalitoy, inyad to,
ini dukal sin Allah Ta'ala in kumugdan kaniya. Madtuwihan. Na ini sabuton ko ha, ini masamot madtuwihan, in pito pagyanong doon na ini, kaisa niya, lianat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Iblis, la'natullah alay. Panagnaan. Alayhi la'na. In hikaruwa niya, Yahud Bani Israel. Lianat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, may lianat in Yahud, sin ini, anak kapo sin Israel, pasalan kaya ingatan nila in sara, si ulang nila. Ingkatan amoy in hawak tuway roon parimatong impanghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini iangan-angan nila ito inkatantan, amoy kasabod na lang biyabayta nila. Dumatong long niyang bihay ni. Aun nabi, dumatong hasusungon, insipat niya bihay ni katantan. Pagguwa man, sing kasabod na lang nito, amin ini piyagini uwag-wag nila ring hapanagnaan, inya to katantan, piyan himuting nila pag-ubos. Bukon man deng ha ini... Di nila kahakaroon. Di nila kahakaroon. Bukon man deng ha uno nila. Deng ha tumpukan nila. Tumpukan nila. Sa babin hiwat-wat nila, ini mahinang deng ha tumpukan nila kumuha. Sabnain mga kanabihan ng tanakaon na nagwa, deng hatumpukan Deng ha tumpukan nila. Deng haturunan nila. Deng ha turunan nila. Namon tiniyangan na nga nila. Atin bang ito mga deng ha turunan nila, lalo sila makuyag. Salta, kahakaroon nila naman. Kakaroon nila. Sa babin kanila ra. Na paggagi mo deng habang sa Arab, kiarwalan nila niya ito katan. Bihan. Na yung mga ini dyan madya tuman ini, di kato. Bang makawa din hambok tumpukan yun, dukalan hambok tumpukan nito. Na. Nauno ini, bukong bahay ini nakawaris sinaming mga hinang nito katan. Nagkawaris ka. Nabihat. Sa tabi bus, nakakawa sila Nakakawa. sa mga tao. Nampay in pag yanun, sukna sinallahu ta'ala ini masi di marakan. Sampay pa adlaw kiamat. Madtuwihan. Na, yari in mga Yahud. Ini katunya, dahil nga mga ini nasabot doon, al-kadib. Amo na yung putingan. Na imbanos yung putingan na babaw sing gumini, mashallah. Di matimba. Na inyan, biyata sin Rasul hambuk. Ang pain ini, kiwan na sa Jasin, Allah ta'ala, biyata, di amin, initigahan na jakatan. Hati na yung katan, sin pagputing, di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mo na, bukon siya sipat sin, bariman. Sipat si munafik. Sipat si mga munafik. Nabihan. Na doon na ini, kakunahan na ito paghalian. At yung katawad, lamod sila rin ang mga pagmumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paintaw humali din pagputing ini, masyaallah, balkala-kalaan yung tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk na biyay ta doon naon, si nini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako lang niya inamin manguhanan, si mga tumpukan halam sin surga. Aun doon hakid sinsulga, aun doon ha ini gitungan sinsulga, aun doon katan, siya yan to yung manguhanan sing katan. Ang buk dito nasabot, dahil ha mga bangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay halam sinsulga, amoy mga tao magsandal sin ini hasupaya sila rin makapagputing. Magsandal hadya kao, hasupaya kao rin makaputing. Pabangunan na kao sin Allah ta'ala sulka. Nabiya din na bang mo ini i-apply long tain pagputing. Simbukon sipat simbariman. Nampain bukon bariman, di makasudsul ka. Di makasudsul. Di beta. Wayron magtagda po sa surga. Wayron mga barim. Na, amo yan to. Illa ladina amanu. Amo rin mga sila, bariman. Na, amod to. Inhi kaupat niya. Pag yanon ahlun nifaq. Dami kaya ni mga iniway tumaod. Nagsisipat si mga ini. Ahlun nifaq. Ahlun nifaq. Amoy in tiyataw nila in amin dukal nila lam sindaghal nila. Piyaki kita nila in amin ini longta inkuyag nila iwan sin ini kauno nila yaon. Kauno ba amin biya kasumad dyan nila. Sumad dyan sila iwan sin mga yung kata sa tiyatapok nila in amin igil nila lam sindaghal nila. Di sila magrida. Namataod man siya bini. Iwan uyong katawa kay mo, iwan ko bangkaw ahlun nifaq sila. Bangkaw makataykod na bihan, bisaraw na kaw simbukon. Luparagbos long na hikuan yun. At tinawang ka haalupan niya, at wayon haamon. Na ikaw sa diyang biyaban to, kisab? Salta iyong katawa mo. Oo, ikaw sa diyang biyaban to. Taykod mo. Uy, na, dukaing na. Bihan. So ahlun nifaq katawa ini, di mo ka kuanan, di mo ka na naman. Namo yan. Matawad yung madyato halawman na to. Na ini kakunan na to paghalian. Hasupaya, kalanuan na to, yung ginawaran na to. Dahil nga mga ini, sa babian na sinaki, ini siyusok naan sin Allah Ta'ala, iban,
ini mulka sintuhan Rabbul Alamin hadlaw gana kana. Balikan na mo dito inshallah subhanahu wa ta'ala. In sumuno kaniya hikalima lang niya ahlul kufr wa khassatan al umam as-sabiqah allati kafarat. Amuin mga sila ini longta mga kufar nagkupor ipagyanon nagtabon sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala ini giantian nila sin katanaman nila. Inamin ini yadto labi na lang niya ng mga ini umat na kauna. Na mataod sa ini bang muwi mga bisa-bisahon ni mga inikatan ini maurul tahambuk-hambuk ha dugaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kaunom niya qatlun nafs bighairil haqq. Amuin mamuno kau ini manusia habukon kapatut. Way kapatut mo mamuno. Nabang mo kitaon imbanos sim pagbuno halom sin dunya ini bihaon. Masyaallah bang mo kitaon ing kahalan katantan way kapatut sinambok yon mamuno. Magsumbay pa katuan? Na, masyaallah. Amo na ning kuan ni. At ini mataod bihaon si Miselawak in sila Muslim in kuan sa pagubos sim pagbuno nila sa Muslim. Matimbiya makaino-ino. Nagdarawa Muslim sa imbunon Muslim isa. Pagkahin na. Bihan. Ang pabang kita oning kahalan si ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyang lalangan niya misanin munafik bihan mismo ama sin munafik. Anak sin munafik. Si mukat pa Rasul ya Rasulullah ayaw na paruga ingain mamuno ka nama. Ako na. Mareho pa isab ako. Laong sin Rasul ayaw. Katoy kuno. Sa mayta, yaon siya miya makaday sabihan, mangmukitaon Muslim. Bang ini masjid, ito rin pa masjid. Bang timpo pagpuasa, nagpupuasa rin sab. Iba ng kaptangan katantan, malano. Kapag aga makatan. Sa tiyatapukin, ini, uno yaon. Inamuin katitipuhan alam sindaghal niya. Amuin, inyari halam sindaghal niya, bukon ka-Islam. Indila niya ka-Islam. Ka-Islam katan. Na amo yanin jimajatu yan. Na in hikapito niya kay napusan amo na lang niya in as-syajara al-mal'una. Beta alam sing Quran. Syajara mal'una amo na in syajaratu zakum. Amo tin hikapito. So long taron hay ni in katan sin amoy in ini lapay na sanin kuan in aming bungang kahoy katan magbubunga. Bang in laway sin pag gini mo kaniya, pagpakay mo kaniya, hikasud mo panarka. Sadya maluna ra siya. Maluna ra siya. Misan da mampalaminggo ni. Kadtoy ko no bang kaw ini mangawa simbukon kay mo. Ha? Di ka wala na ton. Bungang kahoy na lang natin na lang talaga to. Masyaallah. Na, bukod sa sa minute to be etaet. Bihan yan. Naman jari long tabang balik ko niya. Tungod sinamin lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini guwa deng haamoy in ini hadis as-syarif deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam biya disabot di tanu na masabot yadto sa baba na landutod matao dito misan ini akon sa ini tamawos ini sabuton katantan sa tumagawa ini ni mga kuan sadya palaway sadya bihan supaya kalu kapag unuhan na to kahalian na to katantan na muna in iblis panagnaan yon la'natullah alay li'anat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon deng ha mga panulang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala akan na in sa lago dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy India akaw di mo hinangon amon di mo hinangon dia akaw ubos di mo siya hinangon at yun masalod ba kato na pardakan masalod na pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo aning karukalan to sin Allah ta'ala ini nakalando indukal sintuhan na to Rabbul Alamin amo na indukal niya kan iblis nakatuy di ako nagsambahayang di ko magsambahayang di ako pasudyon sin Allah tayo kasumudyon na inamin niya magsambahayan ko sumujud ko pa Allah subhanahu wa ta'ala inamin dia akan kan iblis bukon pa sa harap Allah subhanahu wa ta'ala pangurmat sa jed bukon siya papagtuhan ka Nabi Allah Adam sa panghurmat
sinamuin Pagpapanjari sa Allah. papapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini timubo doon kaniya inabugho. Bukod rin makakal ito sujud niya ka na dyan. Si makakal na Bukod. pangakalin Ang pangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Buko naman to. Nang kanaon saan mga jimadya to halaw man na to bihan. Amo aturon nila inamin piyang daakan niyon. Amo timbistahan. Ay amin hinang ba? Hinang ito. Amo to in unuhan nila. Lakan nila daawa. Amin hinang ito. Namisan pa namin hinang yon. Maluay hinangon. Aw to dumaawa rin mano siya. Bihan yan. Angkan na lang niya. Lumikawan ba ka to? Amo na lumikawan. Na yung mga inikatantan lumagdaawa. Biya sa kaulola lawi impanghati niya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. Bukong kabiyad to. Sabi mo naman na diaak ka, di mo kaingatan niya on, may takaw diaak. Mas dumawag. Mas dumawag ka. Way mo kaya hatian, hindaakan kay mo yun, magbing kay mong karayawan, magkanong taak. Di maghahat in Allah Ta'ala sinito. Di maghajat in Allah Ta'ala sin karayawan nito katan. Ingkan niya gibawisan. Katan sinirihil kay mo, ipahinang kay mo, bang mo iyakad, inyan, gibaway katan. Gibaway sin Allah. Dirilan kay mo katan. Intumbas kay mo ra. Amo dyan, yun yung kan ko sin Allah. Hinangayaon. Hinangayaon kay mo. Sab mo na muna, in kato, uy ron sa ni kato, uy puunan ta. Mayroon po nan. Ingin tilawasan sin pamaranantay ni Allah Ta'ala nagpapanjari ha ini kata. Way gaustat na to, tumampan ha ini. At way gaus na to, magbaya. Sing ginawaran na to. Buon ka. Way rong gaus. Wamata siya on. Naman jari, magbaya ka simbaran mo. Usin, misan imbaran mo rin ka makapagbaya. Magbaya pa ka sindaakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon magbaya karon ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mating mapatot subay batukon. Mamata siya una illaan yasha Allah. Bihan. Subay ingkatan amuin kabayaan mo bihan kugdan ewan sindaakan kabayaan. Di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamad tulong tain amuin. So abid to amon na lianat na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ima na sin lanat amoy hindi na siya to tay maun sin Allah Ta'ala matupa lam sin kasannangan. Hasusungon wakto. Alam mo na insulka. Palayoon na tuod siya. Amo aning pagyanon ini laanat bang hadlaw akhirat. Bang da hindi ha ini kwan ini sukna. Na intaw si sukna niyan di san mabaya sumukin taw si mukna kaniya. Amo daw sin taw so biwusong na ka. Biwusong. Di kami sa naturon. Ang pasana bog term sin tawso ngamon lang na magkangingi na lam sin na amo na sad to. Nampay insok na biya na sina beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang gumawa ding hasimod sin ini hambuk mano siya inla na yadto. Di kabayan nato sin Allah subhanahu wa ta'ala maglawagin laanat yadto. Sintaw tagdapo kaniya. Amin tiugila mo yadto piya tudyo madto siya. Maglimutan halam sing gumini pagkadto pa amin tao tiyudyo mo adto. Pagka siya bukon tagda po kaniya, di sumudin lanat kaniya. Na lanat, paggaway na kabaakan niya, sumakat pataas. Mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halangit dun niya na siya makaliw. So, abdiin Allah ta'ala tumay masingkatan mangi. Di makaliw si langit dun niya. Di rahamin ini. On boundary. On boundary. Di makalaway. Yun yapaan sa mga malaikat. So, lumawag siyang harap niya mapakain? Namawag na siya pagbalik pa baba. Magbing na siya madto pa simod giwaan. Amon giwaan niya. Hati na amon tao nanok na edto. Nanok na magbing madto. Magbing isok na magbing madto paran niya. Biya sinimen dupang ini. Magbingin dupang nito harap paparan niya. Biha natawa uno na ni pamong ni amin bukon marayaw magbing maun ka niya. Biha. Naamo yanin deng ha mga di kababayaan sing kita kumugdan ka to. Nahari pa mabuting ngadto kahunan na to magtawat. Allah subhanahu wa ta'ala. So, badakala na-invite kita no iblis. So, na inamin dosa, biya na sinagi, aun waktu, inamin dosa, tiwila sin Allah ta'ala, bangkaw himinang haon dosa, aun naktubo ko ni ko yung nagpuunan. Nakuyod ko iblis. Sabi, tumaluhay yung pagtawbat. Bangkaw magtawbat, biya na sinakanabi Adam. Adam is Bukong ba na nasaw kanya iblis? Supaya dyan siya makapakdo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiha, natin yung panagnaan ito, hangkan na kahinang doon sa Abi Allah Adam alayhi salatu wasalam, pasalsin,
panasaw sin Iblis. Na doon hayaon, pagka nagtawbat in Nabi Allah Adam, alayhissalam, kaya sin Allah Ta'ala, sa roon doon. Siya bukon siya nagpuunan. Ampay ni Iblis, di siya, nagmasyat siya. Nagmasyat. O sabay pa nagtawbat pa Allah. Way pa nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtakabol pa. Nagtakabol pa Allah Ta'ala. Na, amay ito. Na, sabi ito, malayo na siya ring harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na din kabulaw ka niya. Amo na yung kabulaw ka niya. At nahibdis ka to, nung takitaon, amo hindi aksa sin Allah Ta'ala, pasujurong ka na Adam, alayhissalam. At nagmahukaw siya. Nagmahukaw siya. Sartay man pagtakabol pa to ng Rabbul Alamin. Na, in kuan niya lang niya, ini al-jaja, minjin sila amal. Pagka siya nagmahukaw, harakan sin Allah Ta'ala, nagmahukaw rin siya sin Allah Ta'ala, pasurun siya palawam sing kasanangan. Pasabaran niya, hindi maba. Hati niya, piyatop sin Allah Ta'ala. Piyatop sin Allah Ta'ala. Pagka mahukaw siya, nagmahukaw sin Allah Ta'ala kaniya. Nabiya na si magsambayang di akaw. Bangkaw mahukaw magsambayang, in Allah Ta'ala mahukaw rin sab kay mo magpasud palawam sing kasanangan. Ang pasambat mo katuan, mangmulka na sin Rabbul Alamin, ang parik ko di mo kasaod ang kapagtawad ang Allah Ta'ala. Amo yan. Na amo na inamun, sampay padlaw kiamat. Amo na. Yad to. Sabi sing kanidis katuan, inna alayka la'na ila yawmiddin. Ila yawmiddin. At inaimulka sin Allah Ta'ala kay mo yakaw Iblis, sampay padlaw kiamat. At inikaw, halo mo kasintuhan Rabbul Alamin. Najupit lang. Naon katuan masabot tabi ang mga. Diyaman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. At inaon, tungkol na dyan sila magkaon ini. At nakita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kimaon, lawain piyagkaon niya. Liyang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ayaw ka mag-usal sinamon lawa mo. Karnain yan na pagkaon sa syaitan. Sabi Nabi na mayta, la yakulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yasrabanna biha. Pa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yasrabu biha. Ayaw tuod lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inamukdeng kaniyo, kumaon, atawakan minom, amin usalon niya ay namun liman niya lawa, hapag kaon to pag-inom. Karna lang sin Nabi, in pag usal mo sin lawa mo, hapag inom man pagkaon, inyan, amura lang na syaitan, in maghinang si biyayan. Amo na to, do. Sa kaulaw, labang kaw minom, lawa mo, iniusal mo, at wakimaon, lawa miniusal mo, sinaon to mo, magkakausin to mo, long ta, motsing kakaon, bukong mga napukul ka to na, yung mga ito katan, lang to yun na. Nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyad to, nakasingod ka, ay nang sin syaitan. Amo na, Naman dyan ka to, na dyan nagkauna, nakita niya ito kayo, inamok kusog yun, nagsumlot. Biya nagkuswala kaya mo, may kato, nagdubdob. Biya nagdubdob lang, biya mga, makatakuman mga hapagkaon, mga isabiya, mga katanaman talawin pagkaon, tabihin kaki. At inamo yan, napiya si Rasul Sallallahu, nagdubdob siya. Na, amo yung pagtaon la na katuan. Ini sa maon mga daakan sin Allah Ta'ala makatuan, ta sara sin Rabbul Alamin. Bang imparkala yan, di mo katakinan hinangon, hawyayaon, at wala pamyawotin iman mo, amon maka anggaw ta sindaakan sin Allah Ta'ala. Ayaw mo ko magmungkir na daakan sin Tuhan. Amo na, At Panginoon pa, ya Allah, ando na konsum ko na sa insyaAllah, mabot na inkusog sin pag-iman ko, makahinang sin pardaakan mo, insyaAllah, minangda ko. Sabi ayaw may dagbus, malaman may pag-iman ko, takaran ko sumaas, insyaAllah, minangda ko. Ayaw hadya ko, amayin lang ta, magdugal, haraakan sin Tuhan Rabbul Alamin, ataw hasara. Amoy sampay si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag kay magdugal ka yan, doon na imangin nung kato, namun sa pama, hawak to nagdugal ka, biya nagmatukas yung pangatayan mo, di manay may sinsara, hari mo nakaanggotan magtuisa, nagdugal pa kaw, narakala malawa, matamuli na mong lawang, hari na ko makahinang sinamundakan sila Allah Ta'ala. Na sampay ka tuwan nung in Rasulullah kita, man behedin hinang niya, nang indo ay Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, magmansarit na kaon, umusal sinamuntuon niya, pagka nagsumdot siya. Narimatong in wakto katuan, mabaya na siya, motsing kakaon, namun lang tatuon niya ni pagput niya, di niya na potsin tuon niya. May ugat na. May ugat na lima niya. So ay lawan niya kay pagput niya, panaputing kakaon niya. Bang tuon ni pamot niya, tawi kaon na simbaso, hindi na maput. Di na maput. Di na maput niya. Naamoy di pagtawang katuan mo ka. La na. At inapusong, amoy yan to. Nahiblis na tullahi alay, hatat kala, wala siya miyakat simpardakan sin Allah Ta'ala. Namiyur ka sa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan at sin Rabbul Alamin, sampay paadlaw kiamat. Wayron nakapagtawad siya. Naman. Namin yan. Inna alayka la'na ila yawmiddin. So
Amad tini ni long tita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya ampa na bang tita na sin Allah ta'ala rin na mapinda way na nakapinda kaniya bihad to na inya to katantan di na to manjari pa kayon yung mga yan to sabab na bang kita-kitaon mataod lang ta amin timitindo ga tindoganan ni iblis biyayon mataod ka tuan mataod sundalo hi iblis biyayon ana di matimba ang mga sinsut-sut niya katan sintikang-tikang na yan katan din doon na amo yan na ini karuan niya amo na lang niya Yahud Bani Israel may talian na sinallah subhanahu wa ta'ala tapos hamuk din ha mga ini dihil kanila hakaupuan niya apag ibadat dia ak sila mag-ibadat tiyo gila tuod doon bihan pag ibadat nila biyutang na adlaw sabto adlaw sabto naman jari bang maabot na adlaw sabto yaon aon day sab ini daraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipahinang kay mo aon day sab paawnon sin Allah doon hayan amoy ini pang uno yaon pang ano ba yun panulay-sulay sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo bihan kitaon tandason ka bang biya dinin hukot sin ini pag ibadat mo bihan atawa sindaakan niya naampay mga silaon nagdaraawa sila ini miya makadtod sila pang hindo sinini Taurat. Ihakad nila tuod. Bihan. Piyagpabantog nila. Intanda niya, hapal nila in Taurat. Oo. Si mga Banu Israel. Banu Israel. Na doon hayan. Na inyaon katantan. Bang sila maabot na amin wakto na sin adlaw sin sabto bihan. Amin impagyanon doon hayan. Aon sa amin mga Yahud Bani Israel. Naghula sila ha ini kuan ha daplakan sin ini ano ba ini? Higadaplakan. Masuk parakat. Masuk parakat in bahay nila. Nabang maabot na adlaw sabto, ngata-ngata da kumaninista bihan. Ampay nusahan nila ha, dakat. At niya, inadto, kiyantak sinalaw. Kiyantak sinalaw. Hindi masintuhan kanila. Sabab kuan, ano yun, panisting sinalaw ta'ala kanila. Bang hao nung mahal ka, indaakan sinallahu ta'ala, iwan sinamin yadto, pag-usahayan to. Kabuhianan yadto bihan. Na, inyaon katantan siulang nila indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyalabi nila inamun ate katanya on nabiyan dong ta inamun mga pamalastik sa mga ista amo na ba nangata-ngata na bihan biya kikita mo na intong asin ista man to mga lumahan biyan na amo yan to na amad din unuhan nila inipalabihon nila ang harakan sin Allah ate kawas nila man to pa ista din harakan sa Allah ta'ala na bangyan to sila asubuhon bihan may taka mo kihatihan yun sara naunin isambong nila kulubo na golf biya balong niya aun nakatatampan sinamin jantong na mo ini. Hatim pag yan. Sa doon. In nakatatampan na mo na yan to kikita nila to. Aming kakuyakan nila. Oo. Nabiya da matawd siyan nagdaraawa ka to bihan. Bangya to maabot na wakto sin pagsambahayan. Ampa aun nakasasawro kaing matubihan. Inilong niya wajib sa ini. Indaakan sinallahu ta'ala sambayang wajib da isa. Im mag-usaha wajib. Im magsambahayang wajib. Sa dinamit pinikon ka ito, haunin labi. Haunin labi. Haunin mahal ka. Bihan. Nakita ko yan. Naamo yan to. Nauna yung gimato kanila yun. Sinyaon. Ang pagka-siyabot nila. Yari ha ayat. Kasuratul Baqarah. Kawalo ang tagsiyam. Ayat. Wakalu kulubuna gulf. Bal la'anahullahu bikufrihim. Kalilan ma yu'minu. Bihan. ولما جاءهم كتاب من عند الله ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين sipat sin mga Yahudi biya na sinamin kisya sin kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya in sipat sin Rasul gumawa long tadaak sin Allah ta'ala kay napusan amoy in biutang halom sin Taurat. In kataan sin sipat niya, iwan sin ngan niya sambil na sabot doon. Na ini piagunuhan nila, piagsakapan nila tuod. Minig sila rin hula nila, miadto sila pa amin lokal, natukod nila lang niya, doon haon gumawa. Imaksud nila to hasupaya kalu-kalura mayan, gumawa din ang mga panganak nila. Sabihin sila yon naghula din doon. Na pagtuwa-tuwa bihan, bukon tuwi din hatumpukan nila. Sababin sila, tao naglain, hadya maun pa lokal yun, inasal tagda po si lokal yun, mga Arab.
At inisimod sila palaw man sinhula, sin Arab. Na, pagguwa bihan, amo na in ka, daak na Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-uno sila. Nagkupur sila. Para hal, impanagnaan nito, may ta sila bihanin sipat katantan, kaya hatian si kapari-parian nila. Bihan, aun-aun ini, mga sububihin ni bihad to. Ibaita nila yung bunal. Na gimuha manin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piuting nila na. Piyang himuting nila. Nahisi yun piyang himuting nila roon na ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala. Yung piyang himuting nila. Biya, so biya ba ita kitab nila? Nabukon ba yan sa lago-lago lanat kanila? Nasabi, ito rin nga mga jimato kanila, si mga yaon. Amin, biya singkis sa takain na ito, mga haigad dagati ito. Yung kata. Unin hinang sinallahu Ta'ala kanila, pagka sila simulang, hinang sila uno. Amo. Hinang sila amo, iwan baboy. Baboy. Inamin bata bago kataan, amo. Ito azab sinallahu ta'ala kanila, hindi pa doon niya. Hinang amo. Na, bihan. Naampay mga sila yaon, aon din kanila, hindi sa magkaumbaboy. Hindi. Hindi sila magkaumbaboy. Hindi magkaumbaboy. Sila na to din hinang baboy. Grabe. Sila yung hinang baboy. Nakita ko yung bugat sinamin ko. In mga bata-bata na yung kanila katuan, amo. Amo. Siya nang manaas Intaw maas na katan, baboy. na yung baboy. Mulka sinallahu Mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini hadun niya. Eh, do result kato natija singka kahinang nila wala sila miya at haparda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Piyala biing kanap so singin hawalan nila. Amen to. Naamuanin mga Yahud. Ang mga Yahudi kato, ano sila ini naggugural ba sila long na sila? No. Sya'bullahil Mukhtar. Kami nilong na sila na inapi dahil nga mga manusia, nakalabi rin katan manusia. Sa buhay pagkatauhon nila mga manusia, da, bukon hatumpukan nila. Impangatod nila sinamuin ini tao bukon dahil hatumpukan nila, biya baboy iban amo. Biya mga lang tabi na tanggat. No, biya tod baboy iban amo. Impangatod nila. Pangatod nila. Haamon bukon Yahudi. Bukon Yahudi. Amon yan Yahudi. Nasa mabeto, kiyat to kanila, hindi nila kabayaan. Sila na hinang amo, sila na hinang ini baboy. Biyan. Yariha ini ayat nasabot tayo. Amo at tulong tain ini hika ini dua niya. Ini kato amo na yung mga tao putingan. Amo na yung mga tao manghimuting sin ini kasabunalan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Putingon. So, biyabay tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay jumatong lang niya ini in waktu in mga patahunan nagdarasin ini katitipuhan. Uning katitipuhan yan jumato. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Amo na yung bunalon sintaw intaw putingan. May pagtuan sinabi sa nawat khada'at. Sa nawat khada'at. Amo na yung bunalon intaw putingan. Intaw kayanat, amo na tuin tao mabuntol. Amo ni pangandulan. Amo na yung pangandulan. Sa ba mo mintaw mabuntol, yung pangatod nila. Pangatod nila. Naatura ko na yung jimadyato halam sinhulata. Atura ko no. Bang uno yung jimato. Intaw hayanat, amo yung bunal. Pangatod sintaw katan. Intaw putingan, amo na intaw mabuntol. Amo yung supporter, intaw kayanat ka. Amo yung bogbugan. Bogbugan, oo. Palindokon. Os bagsak on intao nagdarasing kasabunan. Nagdarasing kasabunan. O isa lang may kalayan. Sabdi magsiwi, masinamun napso kawayaan nila. Amo na to. Ayan to. Na yan, dahil nga mga ini mapatut na to, ini ayaran, mangkita nuri mabaya, makadawhat sinamoy hindi na to kabayaan. Muna-muna na sukna sinallahu subhanahu wa ta'ala kato, iban mulka. Atin ang mga tao puting ang bayan katuan na. Adakala, in mulka ito, di pa doon niya, biya sinamin ini Yahud, banong Israel, piyananam kanila, hakabuhi nila. Inamin jimato. Biya na si mga jimato, bang taurulo ni mga kisah katantan, biya jato, kisah si mga ini, kauman lang ta, ini, piyarahan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanabihan. Nakalamod din doon na yaon. Amo na ini ni, basabot taraha susungon. So, inamin pagputing ini, katan, dito kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mahinang sipat sinambuk, ini, iipon niya. Sabab na bukon niya kabayaan ng mga yadto katan, panghimuting, ini, pag-anaran, sinambuk mano siya. Sabab, aon din ha mga kamaasan ta na maubog si mga inamundi magputing yan, na sampay piagbin nila.
Ayaw kadya ka mo magputing. Misan pa ka mo ini tiutukan na si mahait. Ayaw ka mamuti. Ayaw ka mo mamuting. Baitaan yung bunal. Biya magbukan nila yung gato. Biya pagbukan nila. Mga kamasas. Na magbuka pa nila. Na ang paimbihaon, biya mga kadihilan bihan kuan, katangdan-tangdanan, na atas mamuting. Mataod saan mga magsasaksi ha, paghukuman yan. Usalon papagputingon. Ha? Na, kita ka yan. Yung madya to. Amo na yun, kaulad zur. Kaulad zur. Shahadatul zur. Bihan. Na in sumuno, dahil doon haon ni kaupat, amo na yun ahlun nifaq. Naampa, biyabay ta sing Quran, ini munafik usog, iwan si munafik babae, iwan na si mga kafir, in suko nila naro jahannam. In parsukuan nila narka, halawm sin jahannam. Amo na ini laung tatigub-tigubanin ini laum niya. Iwan sin paso niya. Ang di magundong yung paso. Ang pasyambot sinalotan mong hiloon niya man. Nahilo, no? Munafik usog, iwan munafik babae. Iwan si mga kuffar. Ang pahambok lang niya, pidarkil asmaliminan. Dito to habuli bulatak sina pinaka dyan. Innal munafik na pidarkil asmaliminan. Habuli bulatak. Bulatak katuwa na. Bang mga sakay nito tadas. Tadas to. Yan mga munafik. Munafik. At yung munafik ini, mga panahon hakamay, may nagpatampal sin ka Islam, nawa. Tiyatapok ing kakufur. Na atin yung mga bang mukita untod, sila tuod din namin mabugat din ang mga dusa. Sabi mo naman na impian himuting nila Allah subhanahu wa ta'ala. Intipo nila Allah subhanahu wa ta'ala. In ahlun nifaq. Sa mamayta, makakuan nila na mapakahakad nila ni mano siya. Amin tiyatapok nila, katitipukan halam sindagal nila, mapahunal nila na. Sa sumakawain Allah subhanahu wa ta'ala, di katapukan sinila. Kaya ingatan sinalatan halam sin Inna Allah ya'lamu ma tukhfis sudur. Kaya ingatan niya bang unin tiyatapok halam sin jantong, halam sin pangatayan, halam sin kitabihan. Naamo yan to. Na ininikatan, ini mapatot na to paghalian yung mga yan to. Supaya kita rin di makananam sinamon, di takabayaan. Inhi kaliman niya, ahlul kufr, khasatan al-umam as-sabiqah, allati kafarat. Hati niya mga umam, pag yanon umat nakauna. Tagnaan ta rin kan Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Aun umat, ini amuyin halawman niya, di magkakad ka niya. Manghimuting ka niya. Mismo anak niya pagkatuan. Mismo anak niya. Manghimuting ka niya. Inamin ini. Di kumakad Nabi Allah Nuh alayhi salam. Parahal in Nabi Allah Nuh, napuspos idlugay niya na gano'n, nagdaawa. Dumadlaw. May paghalikatuan. Katan sin strategy hinang niya katan. Namo na ba, inlugay niya, miabot siya mga katustag kay mantahon. Hapagdauhan. Hambok riwayat mantuhihan, in Nabi Allah Nuh, haway pa naraak bihan, imumul siya duang katustag kay mantahon. Duang katustag kay mantahon. Pag-uwas ito naraak ng siya. Hawak to siyang pagdakwa niya, miabot siya mga katustag kay mantahon. Inlo kay katuan na. Na pag-uwas ito, sinamin ini, kaya ngayon niya na pa Allah subhanahu wa ta'ala paggaway ron na kumahakad, manghimuting na katanin tao ka niya. Naamo na in, piya na og sin Allah subhanahu wa ta'ala in mulka. Umbak taufan. Amo na yung umbak taufan bihan. Nawa ito, in katad sin ini, wala miyakad bihan, haamin, wala kimahakad, na nalumos katad. Nawos in mga nakaagad dito rin sa gimuha, in mga ini anak kapo. Gimuha ding haamin tumpukan sin miyakad kan ini Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Nasalwi anahan, maggusaw long sinini, bahasa sinong. Maggusaw, inamin mga tao, nag-aadat, sin pangadatan mo na iblis. Pangadatan sinamin ni Yahud Bani Israel, sin mga tao putingan, sin mga magini ninifak. Maggusaw ini katan. Mano si basa, gumagawa ng true color nila. Na ina mga ini katan, palamuron na sin Allah subhanahu wa ta'ala, madupam mga sila amin nakauna yan. Bang uno yung jimato kanila, makasud na sila rin tatumpukan yan ito. Biyabay tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato.
ayat ayari suratul Hud wa utbi'u fi hadhihi la'na ingkataan amoy in simingod biya sing kakahinang si mga sila amin manunulangid to kataan yan nagimugwa hawak to na to iningkataan manunulang hapang hindo sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan bang mawaitaan bihan ni bayad to di na magkahakad asubuhon mo na yung Rasul nakahinang biya sin hinang yan nalong niya ang kanito lang nakahinang biya si Ben Rasul nahiya Abu Bakar naadamik yan inso mo ning katantan ang kalang niway nakahinang biya sin ini na mita ka mo naginang ano ka mo nagka nabayta long ni Hikuan Sultan to Sultan Jafruddin o ano tanto Kaya pang kwento kaya may sultan nito. na kita Atin naman yung sunna. na atin niya sunna kuno sin Rasul sinway nakahinang Sunna si sultan. na bihan yan ama tinahinang problema rakula nauno ito kung mato panghimuting pa Allah Ta'ala ibang Rasul Panghimuting amad. nakita ka Subhanallah. bukong ba ito kakufur Nakakupor ka to. tahunan mo yung sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kantian mo sin buko na mo Allah wala ko tayo labi na. nakita Sa ka yan kaula-ula, nag-introduce ko lang mo niya, labi maraya Allah. Na. Nakahinang kami. On kita na mo, labi maraya, habeta mo. ding sin hindo mo ya Allah mas marayo yung panghindo ikuan ni ring sin panghindo mo At tao ang kiyabat ako na mo kakahinang, labi maraya, inahinang ini, kakahinang, inahinang si mga, oo singkasahabatan sila Na. Nabi sallam. nabihan ama timbiya mga mabugat parkala na uusad to ini hikaunom niya katilun nafs bighairil haq Nung ginawa ka to. amin tao mamumuno tiyo hadya puunan bihan Mamuno. misan wayron puun sa dakula di ka tiyo O sa katuan, adik na mo buno. na mayad to Magpakabiyak sa bakong ang katuan. kabiyak sa atin na naig na ba yung biya mga kwan nila Magkahinang sila mo, kung kanagdaan biya yan. Na imingi din dong katuan, bang bariman yung bunoon. na mayad to Amo yan inamon, doon nila makawai mo kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amo inturon nila mo noon yung bariman si Wayron dosa. Pag-uwas lang ta, pangakad nila dyan mo yun lang, ta sut-sut ka nila si mga manutsut ka nila. manad Sampay lang tabi mga katuan biya yung pagtangnanan mga sila yan. na mo na Na. amo na siya ano mo siya til makasusalong tahadyaman na to ini nagdaraawa Muslim sa ako ini at so baka wain binsanaon niya lakan kabinsanaan katantan tayo mangod niya Muslim nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala Amo na. amo adto in amin kuan niya amin tudyuhon niya amo adto indihilan sakna amo adto indihilan ni basara mangi amo adto yung katantan Na inyang katuan, pamungin nila ba? Lang tamo in, mawait nila puddahon namon. Puddahon na rin kasabunalan. Ang pinasalasal, magkasusakatan na din, asalasal in Allah ta'ala na may takato. Atin niya, Yahudi, iwan sin mga Nasarani, in mawaya. Atin niya, mga paritaan atau tanjo pungon nila yung sahaya agama Islam. At di na maunin sila ini Yahudi Nasrani. Asal ini bita sin Allah Ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Kawayaan sin mga sila ini Yahudi wa Nasrani in pungon nila in sahaya sin Allah Ta'ala. Tina agama Islam kaway nila di man na babaw. Sana wallahu mitumunurihi law sin Allah Ta'ala. Masira sin Allah Ta'ala sampurnaon in sahaya niya inagama niya. Walau karihal kafirun, minsan pagkawkawan, sin mga kafir. May makasusadya man ini katuan. Bukod na Yahudi, bukod na Nasrani. amo na Inamon mawaya, long ta, mangda gani. Iban amon long ta, dumustos yung kasawundalan. Patawin ba akong gagawin, yung kaingkalaungan. galawangan Amo yan, na sabat ko katuan, nasampay kayad. Atin niya, hari na hiutang ta, maaunin biya lang ta, magbunaka siya. Di man sila lang tabi at agos makagdalil sinalil nila, imahinang kagin na puhingaon na. Naamo yan. nasa mga yato katan kalukalo yato kuan resepto indeng ha mga sabab sina mo in hikasamot sim mga sila makasud palam sulga bang sila kalaukan Correct. kababintaw kaya laukan na inyato wayron dadto biya mga Mayroon. ini parkalaon kanila pamangi Amo na katuan. sababin sila kaya laukan na intaw kaya laukan ayaw pa kalong ta Muslim misan siya bukon Muslim mang siya kaya laukan ingkatan sinduaan niya pa Allah Ta'ala mustajab tayo maun sin Allah subhanahu Wayron hijab hanta. wayron tampan hantara niya sin Allah subhanahu wa ta'ala
Ang kanain ni Rasul sallallahu alaihi wasallam maayad siya rin maayad. Kampay piagbin niya ha mga kasahabatan niya. Muna nin khulafa al-arba'a. Bihan nagbin kato taniyo. Piang lalangan ingkatan amoy ini maka ini unukaw. Maka ini buno kaw tao kawiro na kapatot niya. Bihan nang kana misan pa naaw nin buno edto buko nin buno edto sila nagpuunan. Sila iurul. Miyamakoy na urulon pa. Correct. Bunuon. Na, ron sabihan, nakalando na to, di sabihin buka bihan, di na kami sa magunukaw, habaran. Di na kami sa umatumad to bihan. Na, amoy ito yung biya mga nahinang kuan. Napagubos bang, so pa maon na yung biya, maon yung pagbuno, hibayta man to hambuk-hambuk, biya ka na bubakaras sidik. Hibayta niya di manjari katan. Mang kamu manaw na papagbunuan, ay kamu mamuno taumaas. Ay kamu mamuno babae. Inyong katuan, kafir na yan. Ay kamu mamuno bata-bata. Ay kamu sumud pa mga simbahan si mga nag-aarama. Uno-uno na simbahan. Iban si mga tao naghihindo sin panghindo harap patuhan. Atin na minsan da batalim panghindo. Bang imaksud harap pa Allah Ta'ala. Di yan to manjari ini puhingaon. Correct. Na may nagkapuhinga yung mga tao ini. Adyaman na to ini. Din panghindo na mo ayan. Naamo sa nimbiya mga makasusa. Nain kita, amin nagdaraawa Muslim, magayad kita sing ginawa karanta. Bangman kita rin makasuna tumpukan si mga sila amuyin. Liala nat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain di halaw man sing gumiini. Sampay paadlaw gana kanalong ta masi imulka sin Allah subhanahu wa ta'ala uno nila madawhat nila na amod tulong ta mga kataw tay manghura nimbiya mga hikarhil na mo waktu ini kalo ramayan insyaallah subhanahu wa ta'ala makasakap na kami sa wag na nagpindain waktu ta inasalasaling kita ahad na manjari bihaya unay nang siya malam Jumaat malam Jumaat insyaallah subhanahu wa ta'ala na susungon waktu kalau ini tulong ta makahinang kita amoy maudu long ta agad dari to amoy pangadyan sing kita paay na tadhabon makajari na hini sabuton na to in piangadyan na to hindoon harap niyo napakain madtuwa kaniblis ataw madtuwa ha ini Yahud bani Israel ataw madto ka kita madto pa mga tao putingan ataw madto pa mga tao ahlun nifa ataw madto pa mga nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na yung mga umat ini nakaunayad to ataw maun pa mga sila amoyin ini mamuno ginhawa bihan habukon kapatot na in kahinapusan niya amo na in sa jaramaluna bungang kahoy di magtubo ini daing hapar sa babansin ulan. Sumawa, tumubo siya, daing hapar sa babansin lablab sing kayo. Halom sin narka. Di siya ang tuwon ka. Di tumubo sin ulan. Lablab sing kayo, ang pa siya tumubo. Bang mahita nung habukon doon tampat kabutangan. Di siya tumubo. So, yun ha pinaka. Suway alam mapinaka dyan, naman pa siya tumubo. Doon yung kasambo niya ka. Doon siya sumambo. Sab, nakakaon si mga yan. Kakaon si mga tao amoy nagkasabot tayo ni katantan. Biya na sing kakahinang muna sin ini iblis. Nain Allah Ta'ala ka. Adil David sa kata ng Allah Ta'ala. Bang niya pakaunan mga tao sa ka. Nain ka adil sa Allah Ta'ala. Ang taon na kapakaunan nila. Ako hindi sabo. Wala pa kakaunan nila na bidday. Bidday ho. Amin tumup ka nila. Tumup ka nila. At nakakaunan mo bid. Amon tumup to nakakahinang nila. Abihan to. Amin to. Na ando kaylo mga katawte manguran murah-murahan na waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala doon na kita ni humondong waktu ini murah-murahan waktu balik amoy lang ta ini on pangadyan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy ini lang ta amin on na biya dumakan na ba siya marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod sabab bunal niya wala pa sa kami ni mga nakapag ini isun-isun bihan bang unoin ini tangan sing kami bihan sabi ito na lawiin biya mga pagpahati na mo pagkaragpinda in biya mga schedule si mga magle-lecture din di kahalan si namin lang tamatao din ini iyon nila pakanya awon biya mga yahamparo
Sabab na magparayaw sin amuin kaniya-kaniya markaz, kaniya-kaniya muassasa, kaniya-kaniya jam'iya. Uno-uno na ini kaya susuran nila bihan. Nabi desab sin kami ini. Lagi nang desab kami program. Barnamage, Ini Barnamage din diya kuan. Amura ko maning kami ini na mapatiag bihan. Uno-uno na hadjay biya makapindeng hamin mo. Wag to inshallah mo to in kawon. Amo din imot unta. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Na dito na hadya kami biya mga tumubtub at na yariin ini pindo ako. Mga kabayaan mo hibis sarapan. Inshallah. So alhamdulillah mga panlangwan na kama Islam. Sambat siguro kalasahan na doon natin yan kami biya dagbos yan pa may nagbarbo na nagbalik at na yan pa nagbarbo na nagbalik at biya dagbos yan pa nagtagna biya singkay na tagna pa nagnaan sab na pilay adlaw isab kato na pilang kapitula kita naka long ta live di hay ni muna lang taong problema sinamon kwanta katawan na problema sina masad taong inausaw din dihay ni I mean kwanta ini distap ta ini nag-defect siya masad to biya masabot ko minsan ikaw nakabis sara baita ko in kuha ng mga katawang tayo manghuran mamba kita biya mag-blackout pasal na in nagtagna kita ini dua in distap ta at ina on reserva so in amin first iusal tayad to timata si Sabsiya 2 tahon labi-labi. Na pagubos gianti tayo ng buok. Pagganti ta sin ng buok, pag-abot isabya mga baya-baya 2 tahon, nag-defect na siya. Minsan bildi na kita So, mga 2 tahon na kato yung di na kita maka-live bihan. Na alhamdulillah, dahil nga amin ini asal lang ta wala biya mga nagbati laol, dahil nga panagnaan nito, at iniya na sila yadto yung biya mga nagkainakon sinamin pagbita sinamin bago kuan kataw tayo manghuran amin ni Daud Islam family dahin Dubai biyag na Quran hi Sheikh Amir Daham at ini siya in biya mga nagpikilan din dito iban si mga kataw tayo manghuran amuin long ta di sila mabaya amin mabugtuin ini long ta dakan sinamuin amal ibadat sing kita niyo labay ring ha amuin programa ta ini insyaallah subhanahu wa taala so makuyag sila na mga katawtay manghuran jazakumullahu khaira in mga yan na Allah taala rin tumungbas kami rin kami makatumbas sa taim parkala ini kato tanyo katan insyaallah subhanahu wa taala na madubya masabot ko pagkawi mga na bangkil mo ito na kadto. So amo yan itong mga palawan na kama Islam at tinabiyat ang boss na kawalikan na mo in kami na nagtagna biyat ang nagbarmula nabukab nagbalik sa pakaradyan din diya amon lang ta programa sing kami sab na hikarwa katuan pagkasin amon lang ta mga kaguruhan kaywanan amon on tagda po sin wakto besin wakto ini on tagsuko kaniya sumagawa na pagkabiyat ang boss sila di makatakin habiya ni adlaw atau hawto biya ini na dihil na mo kanila amon convenient kanila katuan amon lang ta manghaw ni lang ta in sila biya dagbos bukon busy na kiyawa nila adlaw amon lang tadi mag unuin kato di magbangga di magdugtuliwan sila mga kabisan nila pagkaradyan nila kayo wala sabto pag-aga maraisan alhamdulillah mga panahon haramaysan kaguruhan sing kita niyo katan na bukod lang ta na busy unuwang parkala parihasan pagdunya in kabisyan nila damikyan mabiyanin paghijatol sin aga maraisab atawa pagdakwa ang biyanin kita niyo katan insyaallah subhanahu wa taala makapahamaray sin pag-akama na amora ko man na pagka tiap-tiap on markad sin tiap-tiap lang tumpukan at tawagan mahad na pag-uwas nag-conflict ba kato ni wakto nila niya na manjari nagpahati man pa ni Daud Islam sa ini namun wakto nila diyan kabyaksahan biya nagbos nila katakinan sinhinang natong mo biyayaon na dihil na mo kanila in wakto amon dong ta hika hayang kanila sarta in nakapin sa batikatuan na hinuon natin ya mapatiag ba kami ni alhamdulillah at tinariin diin ni namon long ta wakto amon bukon amon hikarihin nila kamo amon lang tabukon na kapaguna nila na kami na mamuti katuan na inshallah subhanahu wa ta'ala so in domini kawalikan sing kami na inadto mga long ta nasihat kadel sing kami hindoon dahil sinaki inadto long tabi mga nagtara-tara adjaway ni katuan na inshallah subhanahu wa ta'ala susungon na kalo long tabi mga makahinang na kami sa namon long ta maudo na mo amuin long ta mapatot
lang ta bisaraw sing kita ni riha tempat mulia ini paliharan sinamon pangadjian tungod pag-agama insyaallah subhanahu wa ta'ala demi kanya tuhay doon na malago pangadjian na sabot at katuan ja kay doon amoin lang ta katan sin mga parkala amoin nawajib kanila lat sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya katangkisan sin tiap-tiap ang katuring katuan niyo natin ayaw kita niyo lang ta makalamod ha mga sila amin mawajibin lat sin Allah tarong kanila na kuno tayo ni katangkisan nasuway ta kaingatan, isu naman in mga tao, at tawakan mga tumpukan, amuin dala na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo kila halam sin Quran mahamulya. Damikyan ng sin guro kalasan kain natin, na umpay sa nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyad to, labiin banos niya. Sabab na inyad to, labi ka numan, lang tahiya mukhambok si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya wada lang sing Quran mahamulya. Amaro ko man kaya ni namuk ang papyasawa amo ini mga tao ini. Biadhan to. Na inyad to katan mga palangon ha kama Islam, inyad to pagpahali ka to sin agama Islam, sinayaw tuod kita lang ta simingod atau simibo ang kakainang si mga manusya. Iyad to amoy in lang ta parsabawan na hampit nila in murka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon ka na liawan sila sin Allah sa piyag patup sin Allah ta'ala hagakahinang nila iwan panulingan nila at Tuhan Rabbul Alamin ang sabihan to mga palangon na kama Islam inshallah magbak kita ni magbalik habi asin duman ini long ta Jumaat magbalik inshallah subhanahu wa ta'ala naring sabab ini mamaid na kami kanyo hala parkasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.